Tir tu te cibai ule Chhartea kania hega channel milo ngai thun saka milo thir saktu song song te in zawai chunga lom thu ka sei ma sadua la subscribe lo ten khoi taka hega channel hi milo subscribe saktu ren ka ngen chawani LAWNGTLAI district dun mun tharlam ber ilo thre zel theina turin notification bell kha milo ngai pu mo sakla ola ilo da ran don ya venia hian covid-19 Sireng me ka LAWNGTLAI district dun mun kan ngai tha anga chuba ka chuan district chung thu thar omte kan thlir ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 sireng me ka LAWNGTLAI district dun mun thar lam ber hetiang hian ilong ngai thang o Voin khan COVID care center thingka mi panni dalu bel ania COVID care center chongte a dalu bel anom lova heti lai hian IR quarters COVID care center thingka atangin positive encol dam mi som le pali mi pa pakwale mi chia panga te chu dam taka chu ati rania tuna LAWNGTLAI district chunga COVID positive encol mek din mun heti hian lo ngai tha ila IR quarters Tri policy thingka hian mi somthum le pathum anom meka mi pa som pali le mi chia som le pakwani in COVID care center chongte a mi som ni enkol mek ania heng te hi mi pa som le mi chia som ani tin ZMC a LAWNGTLAI district mi le sa mi pa pakhat tuna hian enkol mek ani bok ti chuan tun din huna LAWNGTLAI district chunga COVID positive enkol lai hi an vain mi somnga le pali ania heng te hi mi pa som hi paruk le mei chia som ni le pariat ania an thrisel na din mun uluk takavil reng ania ngai tom anom lo ani ole sireng mek chuan re lam alapan hlei thei me ulova keni LAWNGTLAI district apo ni tindar kar som ni pali chung mu chua tharan lom zela heti lai hian mi puya tanga sivei mu chua huk ero chu kan lom lo ni in langa hei hi kan van na pakhat ani sivei mu chua te hi athen chu positive contact te ni in athen state dang atanga lo ho le lo lut te ani boka veng sang sanga VLTF te film khur tak an malak na le executive duty le LAWNGTLAI police te malak na in mi puya dar huk tur hi kan lapum pel sam ni in alang heti la hian poimo le tul em ni lem lowa kholai wak chuak mu tur kan lom thin hi poi tak seta sarkar zalo na le poisak lo na lian tak ani ti se thar teng o lockdown ti awanga chua chak zek mai hi ami an lo thak tak zet ani kan him na tur ti chetu ni hi tu man kan du hau lawang chuti chunga sarkar ro rel na le VLTF te malak na ti balha tu kan ni ero chuan district pumpuya si pudar tu kan ni dai thei ani chuwangin he in khuwa khirna kalpuani mek lai hian ina tom mai ila poimo to pani lo chuan tu ma pon chuak lawang u hei hi sileng laka kan him na tur poimo ber chu ani thakalta April ni som ni le panga a KANGMEI awanga chungkwa som panni te chenna in kangral vek le chungkwa panni chenna in kang BUNGTLANG south ko ami te chanpuina MHIP Sub-Hqrs LAWNGTLAI chuan voin khan an peya MHIP Sub-Hqrs noya branch sang te chuan BUNGTLANG south ta KANGMEI TUARTE chanpuina tan hian poisa fai le thuam hno le bungbel an rem chanang ang ten tho khoma chung an tho khom te chu voin khan BUNGTLANG south lama thon anita ani covid sileng mek awanga in khuwa khirna kalpui mek ani awangin MHIP Sub-Hqrs suai tu ten an zui thei lova heng thil pek te hi BUNGTLANG south branch MHIP kuta an hlanaka an nin arem chan angin KANGMEI TUARTE hena an lo sem dar vele don ani MHIP Sub-Hqrs LAWNGTLAI min cheng singruk le sangsari MHIP Sub-Hqrs LAWNGTLAI ten KANGMEI TUARTE samdolna atana an pek hi uisafai cheng singruk sangsari thuam hno le mut puan bek somsari le paruk phekhok bek khat le bu fai bek thum baka bungbel chi sang te ania
MHIP Sub-Hqrs LAWNGTLAI te hian ti dum zau le mong bua KANGMEI TUARTE po chanpuina fa paisa fai an lo peto bok ani fetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell mi lo na sak turin param ngen che ani khau le zola in khar khip kalpui chu LAWNGTLAI a po zom a lo le a heti lai hian thuai lo voin thenga man le pais choitir mi zathum som le paruk anom to thung Mizoram puma April ni som ni atanga COVID-19 thon ni na laka inven na atana in khok khirna kalpui ani chu LAWNGTLAI a po khau taka ken ko mek zel ania LAWNGTLAI ko pui chunga khulaya chuak lir theile mishing an tlem sot le a poimo zual tak tak ni lo chu khulai chuak anom lova heng poimo ne ya lir theile mishing chuak te po hian veng tina VLTF le kha an nei deuh vek ani sarkar lampo na sataka inbo sain LAWNGTLAI ko pui mun som le pahnia executive duty in da ania heng duty tele VLTF te hian uluk takin pon chuak te en dik na an thoka khulaya marks vuwa lo le vuwa thalo te chu manin paisa choitir zel ania phalna nei lowa pon chuak te po mana choitir zel ani bok voin khan dan bo chia mi samthum le panga man ania paisa an choitir tling khom hi cheng sang thum le zanga ani tichuan April ni som ni sang ni som ni pakhat atanga voin May ni ruk thleng khan LAWNGTLAI a COVID laka inven na tura sarkar thu chuak ngai poimo lo mi zathum som le paruk man le choitir ani to a an paisa choitir tling khom hi cheng sing thum sang li zani somnga ania heng an man te hi the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 manga semle paisa choitir zel ani Lai Autonomous District Council MDC nominated seat member pali pomna chu voin khan Mizoram sarkar chuan ti chhuakin nominated seat luakhat tura ruat te po tarlan ngal ani bok Lai Autonomous District Council Chief Executive Member pu mangmunga chinja arotna angin Mizoram Governor chuan 11th Lai Autonomous District Council nominated member pali rotna chu nimin mei ninga khan apom fela voin khan heng nominated member pali te chu ti chu anita ani heng nominated member a atana ruat te hi H laram phone pu ngulvunga LAWNGTLAI eu siveng fapa pulal than moya kolni pu laram liana kolni LAWNGTLAI thi fapa si biak than sangi si lalzar liana LAWNGTLAI new veng pui fanu zet ngur chini trial hiya LAWNGTLAI council veng fanu te ania LADC Chief Executive Member pu mangmunga chinja chuan LADC nominated member pathum omthin chu governor hena pali om turin athena a hlo tling ngei theina tura thei top chu zuin CM ngen na chu governor chuan pompuina order April ni som ni le paruk sang hi som ni le pakhat a khan ati chuak ta a hemi hnu hian CM chuan nominated member tura rot te chu governor hena hian thlen lein voin May ni ruka hian a hlo tin na mu anita ani LADC a hian MDC seat som ni le panga le nominated MDC pali tundin huna anom ta ani hemi chungchang a hian voin vek khan MHIP District Headquarters LAWNGTLAI chuan thu chu asiamin heng nominated MDC pali te an lompui na thu le nominated MDC pali nei tura CM pu mangmunga chinja malak na chu fakom an ti thu soilangin abik takin nominated member pali zinga MNF Chalai Pola Vice President pu lalthan moya kolni le Chalai Pol member nula si biak than sangi te tel an ni chu MNF sarkar pu mangmunga chinja kai suaya Chalai te tan an ma kho a eng ta hle nia an siat thu an tar langa lomom an ti thu an soilang bok heng nominated member pali te hian pathian le kanram tan tia rinom taka ram rongbol na thokzel tura an du sak thu an tar lang bok ani